Assalamu alaikum mekendештер. Жалпыңыздардын жаңы жылыңыздар менен биз таң атпай съемкага жөнөдүк. Osman Kuruluş'un tuğanlar съемкасына жүрөбүз азыр. Экшендер башталды. Osman Bey'di. Бұл жақта азыр қылыштар менен тосалабыз. Азыр біз киребиз. Bir arka taraf başla! Oyun! Мына ушу брат машинасы отқаны көріп қалам. Бурр деп қой. Var olasınız yiğitler. Bize de böyle vazifesine, nöbetine dört elle sarılan yiğitler lazım. Var olasınız. Bu cengaverleri yurdun dört yanına yerleştirmek gerek. Мына мен артында тұрған контейнерде атайын актерлар үчүн, каскадерлар үчүн жашай турган шарттар бар да. Калачылар болсо ушул жакта калып калат. Же болбосо үйүнө барып келип иштеп жүрө беришет. Бул столовый. Брактан сыртқа түшпесин деп жатқан суроо пайда болду. Просто мына формалар менен брак үчүн формалар менен сыртқа түшкөн болбойт. Мына шарлардын баардыгын атайын куруп чыгышкан. Осман Курулуш үчүн деп. Мен азыр кылыч алганы келдим. Азыр экшеный боевой сценалар болду. Олар бар каскадерлар. Каскадерлар барды арга сүргөн. Съемка бүттү. Не oldu ne?